Uyu munsi twifuje kubasangiza amakuru y'indwara y'ubushita bw'inkende mpox. Iyi ndwara yagiye igaragara cyane hirya no hino ku isi kuva mu mwaka wa 2022. Iterwa na virusi ya mpox. Nubwo bwose mpox yandura, kwirinda birashoboka cyane. Umuntu wese ashobora kwandura mpox binyuze mu gukora ku muntu uyirwaye cyangwa gukora ku matembabuzi y'uyirwaye. Ibi bishobora kuba mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ikingiye cyangwa se idakingiye, gusuhuzanya cyangwa se gusomana. Uwanduye mpox atangira kugaragaza ibimenyetso byayo hagati y'iminsi 2 na 19 nyuma y'uko yanduye. Ibimenyetso byayo ni ibikurikira: kugira ibiheri bimeze nk'ubushye bibabaza bituma umuntu ashaka kwishimashima. Ufite ibyo biheri bimutera kandi kubabuka ku mubiri, cyane cyane ku myanya ndangagitsina, mu maso, mu mugongo, ku kiganza no ku birenge. Kugira umuriro mwinshi, kubyimba mu nsina z'amatwi, kubara umutwe bikabije no kubara umugongo n'imikaya, kugira inurugunyu cyangwa amasazi nabyo ni ibimenyetso bimwe by'iyi ndwara. Tubashishikariza abantu kwirinda indwara y'ubushita bw'inkende hitabwa ku ngamba z'ubwirinzi, arizo kwirinda gukora ku muntu wagaragaje ibimenyetso bya mpox cyangwa gukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu wagaragaje ibimenyetso bya mpox. Gukaraba intoki neza ukoresha amazi n'isabune ni imwe mu ngamba. Mu gihe ugaragaje ibimenyetso bya mpox, utiriwe kujya kwa muganga, kandi tanga amakuru ku nzego zibishinzwe umenyekanishe aho mwahuye ukeka ko waba waranduje.